For dagwe vokona be mat moaje. Ijang yemo de be mat ba vok borok chire tu kube si chama be gong tek. Ajam ko hodoyo de ho work for dagwe for the watok limi ka he minves. Working for dagwe yina zarap me dara Chris Bature. Wada Paul Tiangda mita ansho maji za Yesu Kristi. Wada rawon dagwe dare wada fenga ho yaga te yemo yaga simo mo vena wot yaga halsa banen mo de ho halsa wot jojot deni mwisis mo de ho dung sa wot. You know wada se kyo basare hamo wada se lolo ho yida ka big jeremo hada wot ku dunga wot nerat mo. Ya wada se sako wasi dagwe nerat dagwe ne ken dagwe tosu yomot sela hoda da ya rara won homo ejiza Yesu matsewot. Amen. Kwa se fenga dagwe de jengi moda nongot kwa se ke wok basa dagwe ye go bok rang Roma ye tino he read ye laon he kurubitat de he hini vo bu kurubitat de ve read Iwa da rodo gasot na te ye Kristi red asiri yoma kerizode keriyom di bataga wodremo de rito gasot red kaside woda vok pierre ke pie banga wet ke kaside pie viescha yiho ra wot ke beve na wot pie yemo yito gasot na te ye Kristi red sire remo de bajek ibograng dagwi wogo ase yaga ho de woda se nu reku nagasi vok na kweleka basi bere na wot sire viel de bikia yedye kaiji piemo mwa uradi wen de hadal mwa yina ye de ateye na wot yaga matok seng vide pie de ito gasot na teye dagwi ke ase rekua keniken ke ase bitom lagwi ke chen ke ase pie jei jeng yemwa ke yi jeng di kyove ke yere rito hak vide pie de avok rito ilagwi ke inenvel ke kaye pie chak iji pie mwa de dagwi ayong de ito gasot na teye dagwi de nongot yina Kristi Yesu da remote. You know, go to say how to governor dagwi. Yaga yide he would it tell me matrame. Yide he would it religion is sa de Yesu Christi. Yide te gap would it talk to mal could it diwen Egyptian de Sibarkot. Could you know Basa and the dagwe system don't work here. Hasila te gap then is sadi. Te gap then is sadi. Vangre would it kiss it do dagwi would it come up de dagwi. Could kyong would it see me dagwi mo. Could short mot could sim hewet se pie te could tell of kon me could dagwi sim no it dagwi sim de pie ye mesando de la from de ye it te gabble that me keji from the te gap da not he noro asi wo do yeli jenisa tagaye se wo de yeli jenisa de dagwi ko wo da ro de diwen era tet kai he ye borok de ka heyire yom de ka heyire zot de sikodi de ka na yire ne ves ne de sikyo vei wora do de diwen wasim dem hawod wo eji jende yemo pende ye jam do ho set bis mo da tero do set ye mo da tero do set gap mo da tero do set bare mo da tero de toro mo da tero de ha mo da tero asinde sa ta dagwi eji go borang dagwi go ebrinawa tino he kuru de habitat lao hitun dagwe yehomo de ni tipitare borkin wet yine bari wo moda da tigin wet moda da setanga yin jojot ko se de woda sisimi do de vogye dian kaije en se de woda sisimi do de so gap tuz ni mi de ni dambe machot o se do de so gap pien de borkhodi ji bari de pien de borkhod e jine lomot de pien de se borkhod e ji vel humungan or te gap mo de hela would form do de vogansa ta dagwi ejugo bograng go Roma kondo rabasa tino he read lao he could be tade hinin I wogo ewawe eto gasot den ra dagwe se de dagwe se ta wood se de dagwe se guramot ewawe do talk se mat fugu modolet de di wengadet ewawe de simanda another pound vessel tedmot de di wengadet inadi
Se wo de simi do le gap de di la dagui I de gap me de nord he wo de be pie yi kabik wo be pie yi backward ku bo ran dagui gwe yi wo wo de si jije mu ani ji backbest ku pie chomomot de chomo de la ya si yi backward le tomo de si ji za dagui khamo de havok le to de bin gangas pie de wo de fugu ayong ye misin de hotok te gap mu de hovok sa de dagui hi te pie de ye gukru ni yenu ite wuri fugu de eve de ne ves de tele yi konmo de ke ba dal gafon aso gafon de za yeso yaga no min tok to malwet bulus manzo ayi kase de dagwe sitarawo yom de zot de vion de ba de ne ves ni tok di wer de telmodwet mano de be mo soda de viela pie mano yi tok di gap de telmodwet yaga bulus manzo togoro ni kenmo na sikabik ni kenmo na si nama de miwet ya no pie mngano yito di gabra tenwet ya wori fugu ite de pie mngano yite de hobin yiwe dagwi de hobin yo ku se de pie masina metisi mi dagwi mat ya de ye bin se gon de di wo ko sen kenwet de hove se iji kya tangaye lo kya mngan de yeso hada telhe ba yong he ya wodwet ba yong he ya ye shaitan de bi tom de gwivemo de ba ken de woka dagwi de ba so de ba chom de dagwi wo yam bisimi de bi ten dagwi ron yam bisimi si gom dagwi kon hin ngano ba yong ya ye ba yong kon hum ngano ya kwet ba yong kon hum ngano ya nemwet ba yong kon hum ngano ya kwa lomwet ba yong kon ya da lomwet ya da si gbin do la be mod won ya de pie ngano se ye vei ko ka de so ga modwet ko di wen retedia wo da to pie de site ma ba ha mi wo si gom hum ngano be sira hero mo bisimi be romwet si gom hum ngano be sira hero mo ba si taga wo ni hana si diri musimra hin jenchagese de shetan atabatik mahaka jora vongo mo basimwa kese ye de si de hoyo ye simia ji kai jen wuri fuga se mara horbi gong de tiritu jora se da tanungo mo be ha mo ra ha vese woda yi ba mo hot kai jen wuri fugu ase tarbe mariom ebe romzon wet yere de tiritu kai yere vok yere yom de ba siso de wuri fugu ku bon pie de masisin de ha hoyinu ye sigan se de dagwe si guramu si dagwe si tangaho si dagwe si damo de dagwimo de samo de dagwimo korodo so yomwe asi chang de ne inchere ni hora fugujilo ku di hwak I wora gweme kwa televo kwa ngome ya to ga wo kwa ngome gebe pichari rayo ke televo kwa ngome kuna I wo pere yul kwa tele ko wo humwan ya to ba sikyo sebe gebe si ho si ta dagwe si guramu ke si gurago dagwi kwa si jinisa de dagwi korodo di yomwe ma yomo tik de vewet yomo hive ku yomo diwan de tenwet ya ka yeje yomo si jije konde wa hot in zot na sewet de ne pen de rowet haseregui ya no musim lel beron hak de ba yo ye pen yese e homo de damod ijiragui ye pen yese de damod hono jiragui ya vide ro vide yom vide vion vide ne primit vide de vespe marwet ye pen yese homo kumusem ya wuri tok pere ye piano ye ngomnga ejije ya ko de seyete ko yemo haro de vogap era dagwi o dagwe sitame ya no masikyo diwen bon pie de dagwe sisindo tok ni sade ye ne vede wen ni sade ye na side ruga kwa se ruga when they give universe ni sade ye na si wo haro de diwen era te wuri fugomu ni sade ye ni no gap ni no yeting do hanat do rufugumu sida handa ku handa de ye yaga guboran dagwi guboran ezaya aiwo ma lem hndo roda hane vesle termo roda rogos he roda weide yide lem hinano de veide short vis ela termo ijituranti be wo every tongue that shall rise against you thou shall condemn yaga no ko yeting would fugo monse ko se vira ho de dagwi vira ho de gap who talk ana ready kapie de hazon ko ho ne ko sa you who was being as a gent we was being as a gent yeting ku yeting o deli tomo de vaison and se what a sijin sa ta yesu see what I see ejine sa ta ka big jarame see what I see jine sa ta dagwi
ku wada rota diwen ela te wuri fugu nisumra ho te gap mu hasile te sere te gap mu hasile te kamo piende dagwe nungzonga ke te gap mu hasile te ni sa de dagwe me ase gbingbin do vog ni sa de dagwe ase gbingbin kaye jing bare mo de gap mo de kaye pie mo de toro mo hasile te me ko lawon dagwe wo de fen ho risi lolo ho inu yida ne ratmo te de gap mo iseje ne sata ho te de gap mo ibin se henda ije kaye pie do ro da e ko ro de dunga o go dagwe wo de fen ya ho iwo wasi tuman e de ridu yemot wasi kworo kwa muamwan da wuntalwi mo kworo de yel do sa ta aye do re pie ta aye do ran sa ta aye dagwi ti ka he ye de wuntalwi du me yel ko sangale yi yunu von she bagba eji nusumen de toemen eji lo se ta aye eji tomomen se ta aye e ka he kon se ta aye ya ho kworo de tigudwe kworo de se ta wo chochot eji de yom yomo de se kweji velberum se ta wo Nodwen letter would fool. Yahoo, wasi dagwi ma. Wasi gom chomo, villa mo hak, the said word. Would a feng, Yaha Vilhom, why not he? Would a fool what say what it is yeso. Would a finger who. Later saw what other non cower ma, Yahda say sack the who. Walking with his mod. Halad benen mod. Kuso de mi when we yeso Christi. Teodor halan no yelmo. Shilla ho deka big jeremo, in old wang ejikaipia. Vom never say general. Dagwi marogos lito rohene iji za Yesu Kristi kuma vili be maro yine ves wuri fugu iji za Yesu ma vili ho ye rohene iji za Yesu ma vili ho iji zothene iji za Yesu ma yugube pie yende wuri fugu aveme ma dara ye ma lasa ye iji za Yesu Mama hode mi Yesu de gebo yine veso masidi mwa hade rohak iji bek debi nongan mwa baata de kwa iji bek dagwa si teotian iji za Yesu Kristi dagwa si teotian iji za Yesu Kristi humanda hasi jirus hene dagwa si teotian iji za Yesu Kristi madi kwa waka si jirus dagwa si teotian iji za Yesu Kristi kese de si damho maya o yunu ma viliho yele topiene iji za Yesu ni gwini ves dene ma rogos ne iji za Yesu Kristi kuma pane yijimo kuma viliho Yesu gwam yele ni gwini ne iji za Yesu Kristi bitom dagwi barada gebo bitom dagwi barada setangaho kuna radme larada jeng eda termi de mwenge iji za Yesu Kristi dagwo de fengo yada toka awot yada ra won humu iji za Yesu Kristi mwasewot amen dagwila ila bikwande min yenve Uranong sago yina sesele denerat ne ha dagwi. Yinete wonta hin kundung Highland FM Jos. Kahe kasi nas form na kasi diam timin na kuru na betun vok na diam timin na biro. Yini tok yila narangwomo yaka sele ke won narangwo mehengo wese vid shatat vid read winning nas winning tungun shatat timin vid narangumba vid shatat vid read winning nas winning tungun shatat timin winning narangwuntak vid shatat vid read winning nas winning tungun shatat timin umba Dagwi ate ine ne rat memwa. dagwila